Ufazi ngimnikeza la akusikho lokho. If kuDumelo wrong naye uzoyejela. Leqhubeka kusasa liqala lekubulawa kwaSenzoma-MEYIWA lapho kulenzeka khona ukuthi bameli bebasola bachubeke nokuphinzelita ngembuto ofakazi wombuso Tumelo Madlala. Our people are not getting the necessary services that they need because of us fighting every day. Lisekela leMengameli David Mabuza lithi kubambelela tikumekisa insithe ebantwini lokwebhana ukuthi inhlangano letibusa kubambisana kubomasipala abakuleli. It's about having the right mindset, I think, and staying hungry to achieve. Yaqala indlebe yemhlaba elibhola letinyawo eQatar ngalisonto. Kuba kuhle kuhlangana endzabeni teswati la SABC1 khumbulo Tindzaba thola ku YouTube na ku Facebook ukuthi uthi SABC Tindzaba ake sibuke lethamba embili lomuhla. Leqhubeka kusasa liqala lekubulawa kwaSenzoma-MEYIWA lapho kulenzeka khona ukuthi bameli bebasola bachubeka nokuphinzelita ngembuto ofakazi wombuso Tumelo Madlala. Madlala ngilobunye lobakadze bakhona endlini nakudutshulwa kubulawa kwaSenzoma-MEYIWA lebaka ngumngani wakhe nga-2014. We are now going to proceed. Liqhubekile nekulelo licala lekubulawa kwaSenzoma-MEYIWA enkantolo lephakeme yasePitoli nje bameli basola baphinzita ngembuto ofakazi wombuso Tumelo Madlala. Lolu dzaba itolo lumisiwe ngemva kokuthi babona ukuthi bakhombise ubuso baMadlala. Kube sekuphuma isinqumo sekuthi beTindzaba bangakhombisi ubuso bakhe njengoba yakhala ukuthi bayamhlukubeta. Kuthi nakuhamba lusuku namhla Madlala wabuthwa ngo-advocate Msholo ukuthi kwadutshulwa kangakhi kule ndlu ngaleso sikhathi. Wathi akade njengoba evathi indlebe takhe tivaleka nawoqhuma lesibhamu kwekuqala. Advocate Msholo ubese umbuta ukuthi yini angaze angashayela amaphoyisa bele sehlakalo njengoba abenelicingo ngesikhathi abaleka ayakulelinye lemakamelo. Madlala uthi akumfikelanga lokho. Hey, angazi angifikanga lokho yabona makwenzeka into kuwena ku easy ma umuntu engenzeka ngaphambi kwakho ukhulume nje. But into mayisenzeka umqondo wakho angeke ucontrol ukuthi awenze ukuthi because into usuyicabanga nje la ukuthi ngiyafa or kufanele ngithole indlela yokuphuma. Inkantolo ibe sekhipha isinqumo sekuthi labameli bamasola bangambuti Tumelo Madlala ngaleli docket la 375. Inkantolo le docket leli lide sisindo kanze le docket liveta Madlala nalona bekasinganisa Senzoma-MEYIWA kheli khumalo njengalabo bebakhona kulendlu lapho kwabulawa khona MEYIWA nga-2014. INPA ithi lesinqumo sekuthi ingalisebenzisa leli docket kuyabonakala ukuthi leli cala leli manje lichubeka njani. Ummeli wembuso advocate George Baloyi ukuchithile ukuthi labameli bebasola babute Madlala ngaleli docket la 375 leli ngundzaba mlonyane. Ubese uyabutwa Madlala ukuthi ingabe bungibo yini lobufakazi labuniketa inkantolo kudeni umuntu lamvikela wathi cha kude naye uma kunguye lonele kumele aboshwe. Ufazi ngimnikeza la akusikho lokho. If kuDumelo wrong naye uzoyejela. Angekho umuntu engiprotecta at all. Leli cala liyachubeka ngimselo mkhona zenzawo SABC eJozi. Umbiko ukuthi ngabe mengameli Cyril Ramaphosa kukhona into ekufanele kuphendule nobe cha ngelidzaba ligcikezwe president lakhe iPhalaphala ethi ngiyithwa mhla tisithupha kulenyanga letako. Ithimba lelitimele belibuka letethulwe ngalolu dzaba litawethula umbiko kwemsomlomo ePhalamende mhla tinga-30 kulenyanga. Eligqiza limalungu mathathu belinikwe insuku ezingama-30 kodwa lacela ukwandiselwa ngenxa yomsebenzi elijongene nawo. I-National Assembly ibiza kuqukumbela ngomhla wokuqala kuDisemba umsebenzi wayo. Kodwa iwandisile ukulungiselela ukuxoxa ngombandela wePhalaphala kunye nomthetho sihlomelo wezonyulo. Ikomiti yokuhlela umsebenzi weParlamente ivumelene ukuba ezi zinto zixoxwe phambi kokuba i-National Assembly ithathe ikhefu. We are suggesting, having followed due processes in terms of consultation, that the 6th of December, a hybrid plenary sitting of the House must be scheduled to deal with those matters. Le ngxelo iza kupapashwa phambi kokuba ixoxwe. In terms of voting, this is a report. It's not, there's no special majority. So it's a report at this point, so that it will follow that process of voting on a report. Kusenjalo, ikomiti ive ukuba ibhunga likazwelonke lamaphondo liza kuyibuyisela kwi-National Assembly
umthetho sihlomelo wezonyulo endaweni yokuba iwamkele njengoko unjalo. I-NCOP iphicotha lo mthetho sihlomelo emva kokuphunyezwa i-National Assembly yawuthumela kuwo ukuba ingqine. Ipalamente ileqa ixesha lokuba kuphunyezwe lo mthetho ngomhla we-10 kuDisemba mda lowo ungowesibini ukubekwa inkundla yomgaqo-siseko. Yawuphosa umda wokuqala weenyanga ezingama-24 ophele ngoJuni kulo nyaka. Tinglulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Lisele bengameli David Mabuza lithi kubambeleka kumisana isita ebantwini kubangelwa kunokubhebhana kwethi inhlangano lethubusa ngekubambisana kubomasipala bakuleli. Lokho Mabuza kuvete eParlamente namuhla nakaphendvula imibuto. Uphindza wathi kubhebhetheleka kweligciwane le-COVID-19 kwende kubambeleleka kumnako kwabantu abaphila neligciwane le-HIV. Lisekela mengameli David Mabuza beliphendvula imibuto lomuhla eParlamente ngetindzaba letsindzalive. Ubuto kabantu mayelana nekubusa ngekubambisana kwetinhlangano tepolitiki. Aphendvula Mabuza uthi kungasebenzisani kahle kwetinhlangano tepolitiki kubambelela khanjisa kwetinsita kubantfu uthi simo lesifana nalesi asamukeleki. Our people are not getting the necessary services that they need because of us fighting every day. There's no uncertainty in these municipalities, in these metros, and our people are suffering. Mabuza uthi ligciwane le-COVID-19 nokuhlukubeda ngokwebulili kuthikemete izinhlelo tahulumende tekulwisana nekutheleleka kwebantfu ngeligciwane le-HIV. It is in working together, Honorable Speaker, that as a country we can make the necessary contribution towards the global goal of ending HIV as a public health threat by 2030. Uthi uhulumende utimisele kulwisana nengohlakalo ikakhulu leyo leyendeke tikhungweni tahulumende. Ingivuselelo lobisi etindzabeni te-SABC eJozi. Umgcini wafajikelele we-ANC Paul MASHATILE ucele ithunya letawuhambela ingomfa yavelonke ekhetsa abuholi kule nyanga letako ukuthi ikhetse abaholi labaqotho kwendela kubeka lelicembe endzaweni lekahle. Uthi nangabe tawuhamba kabi tintfo kungendeka kuphela kwe-ANC. MASHATILE bakakhuluma ngakukhetsekile ne-SABC leGenberg North West kumkhankaso we-ANC ilitsima lomuhla. Njengoba ANC ilungiselela kubamba inkomfa ye-15 yokukhetha abuholi balenhlangano kule nyanga letako. Emagatsha lehlukene velonke acoke abantu lafuna bagacile tikhundla lisetulu kule nhlangano. Nanoma kunjalo likomishana likhetho lalenhlangano lisengashicilele emagama ebantu labatawungenelela lolu khetho. I've heard that there are branches nominating me. All I can say for now is that I'm humbled by that consideration. MASHATILE uthi emalunga lacokiwe kepha asabukene nemacala kufanele anikedwe isikhathi sekukhomba bomsulwa bawo. A number of them have taken steps to clear those allegations. Kepha MASHATILE ucela emalunga latawuhambela lenkomfa ukuthi acoke baholi labahlonipha imigomo yalenhlangano kude kuvikele kulahleka kwemavoti. If we don't get things right, it could spell the end of the ANC. MASHATILE ukholwa ukuthi nangabe kungakhethwa abuholi lobukahle lenhlangano ingathola kusekelwa elukhethweni lwavelonke. Elikhethweni lakamuva lekuvala tikhala licembu le-DA lilahlekele liwadi linye limbopho lelibese lithathwa yi-Freedom Front Plus. Lokwendekana nobesihlalo we-DA Helen Zille vete ukuthi lelicembu libika lapho belikhona khona ngaphambilini emva ukuthi likhona kuncuba tingcinamba lebekadze libone nato. Ngekusho kwe-IEC likhansela elisha le-Freedom Front Plus kuward 1 kumasipala wasebhelebile nguJohan Daniel Klute. Lelicembu liphumelele isihlalo lesaphunyelelwa yi-DA elikhethweni labomasipala nga-2021 nga-58.35% kumavoti onke sekaphelele. Lokwendekana lobesihlalo we-DA Helen Zille vete ukuthi i-DA ibuya ngamandla emva kungasabendi kahle elikhethweni lwanga-2019. At the heart of what we're doing is to align with our mandate of entertaining, informing and educating. Inspector lo inhlangano lesakatela umphakathi ngemoya SABC sumsehlelo litfolakala wetinhlelo talo tamabonakudze letemsakato nge-app etinqiweni nakumabonakudze laba-smart. Izabere swat la ke-SABC1 la ubuka khona ukhethe kahle isakwemukela hlala nathi.
I-SABC ngabambisana Hisense bethule ihlelo i-SABC Plus utawukhona kuthola ngayo inhlelo te-SABC lekufaka khasite emisakato emoya leshumi nemfica neteshi letinzathu amabonakude ku-SABC 1, 2 na 3 kanye nesiteshi setemidlalo nasetindzaba i-24-hour news channel. Ngithuba lokho kule app uthola inhlelo letihlanganiswe kuleli langaphandle kuyinhloso lengaphanye kwatisa kufundzisa nekujabulisa. Namuhla i-SABC belitfola ihlelo lwayo lwe-SABC Plus labo labanama-app batayithola mahala nemisakato esatela sive lelishumi lemfica kanye netiteshi tamabonakude letinzatfu batawukhona kutfola netemidlalo nolokunye kule app. Really, at the heart of what we're doing is to align with our mandate of entertaining, informing and educating by making sure that our content is accessible for everybody and using multiple devices. Hisense iyajabula ukuthi isebenzisane ne-SABC. We are part of society. So I'm just proud that we are the first ones to launch, and we want to wish SABC and all consumers in South Africa a great World Cup, a great experience, and a one-stop shop in the SABC Plus app. Le app itawutfolakala kwa-Hisense Vida Smart TVs nakuba makhalekhukhwini nje bokucala indzabe yemhlaba ngelesondlo eQatar. TAKHAMUTI semariti ngaphandle kwase-Bushbuck region mpumalanga tithi sekwandele ngebugebengu nasetshenziswa kwetidzakamiva KWELINDZAWO tifuna amaphoyisa asuma letulu kulwisa le mikhuba. TAKHAMUTI inhlangano yamasondela amaphoyisa nebaholi bendabuko babambe inkonzo yemthandazo ukucela amandla longetulu ekulwiseni le mikhuba. Lo mphakathi wasemariti uhlushwa tingcwelengcwele kutshontshwa kwetimoto, kubulala, kudlwengula, kusetshenziswa kwetidzakamiva kanye nelidlame lekuhlukubeta ngekobulili mahlala khona. TAKHAMUTI baholi bendabuko kanye netikhulu bahlangene ngemkhuleko lehlose ngawo kulwisana nalesimo. LeTAKHAMUTI takulendzawo tihlala tisevalweni emakhaya ato. Bathontshele umntwana bangena phakathi bashova ibhatla ye-aluminium bangena bathatha amshibo bathatha konke amaphoyisa siwafonelile bathatha isikhathi 3 hours 4 hours ukufika. Kwake bakhona isikhathi lesinami ngake ngangenelwa khona ekhaya. Then labantu bangenile bekungasi bantu labakhulu bebantu labasha ngaleso sikhathi, but because I knew them I couldn't say anything. Baholi bendabuko bakhathatekile ukuthi lobungcwelengcwele busatawuthikameta umnotfo wendzawo. Umholi weContralesa Hoshi Lamekmukwena. Ngibite lelanga lemthandazo ngiyinkosi yala ngoba ngathi ukuthi bantu laba kufuneka bathoshela imali la abakhona ukuthi abasaba ngenxa yecrime. Kanzi nalabo abadeliver kudla la etitoro tala ekhaya abakhona ukuthi abathi basaba kuda ngobe bayabathathela. Kunelihlelo litawuvela madvute lelitawulwisana nebugebengu lendzawo njengoba kusondzela isikhathi semaholide akhisimusi. So Marite, as it is now during this festive season, we are ready. We are saying we are tolerating no crime. It's a crime zero area that we are going to be enforcing. Deployments are being ready. The vehicles are there. TAKHAMUTI tiyanxuswa ukuthi tibambisane nemaphoyisa kanye nebaholi bendabuko kulwisana nebugebengu. Indlela amaphoyisa abheka icele ithi ikhathatekile ngelizinga lekulahleka ngalo emakhona emaphoyiseni njalo ngeminyaka. Akhuluma imbi wekomiti lePhalamende lelibutho amaphoyisa iPhalamende ecele ukuthi emakhulu etisebenzile lesetulu leliphiko thatha umhlala phasi iminyaka yonke kanzi-ke abahambi bodwa bahamba nesipiliyoni lebanaso. Emaphoyisa lalinganiselwa kutinkulungwane letilishumi ashiye phasi emsebentini kule minyaka lengemashumi lamathathu leyencile bashiye emsebentini bahamba nelwati kanye nemakhono abo alomsebenzi. In 1 month 302, and remember those are people between 55 and 60, which means is a cream, are the experienced people, are the detectives that you all yourself complaining about them there. Ngemnyaka wa 2020 silinganiso semaphoyisa nasicathaniswa besingu 220 kusukela lapho sidingo semaphoyisa sikhulile linani lemaphoyisa alimange linyuke. Big part of it, police will know there is a visibility. That's a big portion of policy. Lamanye emacembu laphikisako athi lokhu kunemthelela locondziswa ekutfulweni kwetinsita emphakatsini. With the current number of police we have, what is going to happen when we have more senior and experienced police officers going into retirement? It is a great concern to the ACDP. The minister must ensure that the training is of such nature that people can learn and can gain from experienced members.
Umphenyi wemaphoyisa lotimele nalongumchumanisi kusikhungo se-Institute for Security Studies David Bruce uthi inkinga akusiyo indzaba yekushiya phasi emsebentini kepha tinkinga tikuleli hhovisi lelicashako kulesikhungo semaphoyisa. Managing the impact of retirement should be a normal part of human resource management. This wouldn't be a problem if the recruitment and promotion system was consistently ensuring that the right kind of people are being recruited and promoted. Bruce uthi hulumende akanayo indlela lesebenzisana netinqubomgomo tetisebenzi ngekhathi emaphoyiseni. Uthi lokhu kuphinza kukhombise kuswelakala kwembono yelikusasa nekuthi ungathuthukiswa njani umsebenzi wemaphoyisa kuleli. Etimake eTelrand lehlekelo ngamandla licathaniswa netimali takulomanye amazwe. Lirand libita 746 semelika, pound subscribe libita 260 cents, euro 18.5 cents, dollar 133 cents. Ingomo tolongo JSE yehlile. Ikolite ibita $1,759, the outpost ibita $185, so lama hluto ubita $91.65 umphongono. Imidlalo yaqala indlebe emhlaba ebhola lenyawo emhlaba eKhatanga lisonto. Kaze kuva bandi sina igajeni Ndlovu loyinzathele temidlalo la ku-SABC. Gajeni sikubele ndzabeni swati la ku-SABC 1. Gajeni isukile ngalisonto yini sakulinzela njengoba nje iqala indlebe emhlaba kakhulu kati kumave ethu la Africa latasimelela ku World Cup. Dlamini emavase Africa kuye khathini esinyende sifuna ukuthi mehlohlaba phasi nangabe sikungenele ukuqhudelana wenzebe emhlaba kufanele ukuthi bakhishwe ekseni njalo kuma group stages kepha ke makune Senegal njalo Senegal yathanza ngazuthi ibe nenhlanhla kumbe ke primes umjeka welive kati lase Africa nawukhumbula nje start kumbe mangakuyise emuva ngikubisele ku2002 Korea Japan yahamba iSenegal captain wayo kungumcecesha nyalo sise bekunguye captain ngalezo sikhathi bahamba baze bafika ama quarter finals lapho behlulwa khona yiTurkey uyakhumbula futhi Dlamini ukuthi kulowo mnyaka bashaya lebe bama defending champions lebe babombetha bafikela sicoco bekuyiFrance lapho babashaya ama group stages ukukhomba ukuthi bekulicemile ligcinile nyalo iSenegal ngiyo lingathi licembu kulawa lasihlanu minele ngwabuka ko lahambako lokumelela eAfrica ngisho ngani lo Dlamini ngibo bombetha base Africa beAfcon kunjalo kepha imvo lengathi ngiyakhala ngayo baya lapha bayachuka ngoba sihlabani sabo Sergio Mane uya lapha ulimele asati ukuthi kulimala kwakhe uTertikamede kakhulu noma kanganani elicembu ngoba sibuke lona ukuthi ngilo kumbe lingaphinze lendelela kwenda kumbe 2002 kumbe phinze ledlulele embili ngoba eAfrica mabili kuphela emave la ke afika ama quarter finals ku World Cup ngiyo iSenegal umnyaka ngo2002 kanti beyilandzela imvo leyendiwa iCameroon. Ekulemaneni kwabadlali ke so njengoba soyitsinzile gajeni kukhona lemidlalo waseFrance lolimele bele kulicembu elikhulu nalemhlabeni ngabe nje vele cishe onke amacembu kulomcuzwana kulimala kwabadlali ngabe kungaba namiphi imsela kulimala kwabadlali ngiko lokwenda ukuthi kumbeke bese sekuthi lapha labanye labakhona bese baphakamisa isandla bakhombisa ukuthi lona lebene sinisembele kuye mina bengeke ningibone vele nangabe yakhona nyalo sekukhona mina suke kusho ukuthi kuniketa lowo mdlali ukuthi lifuba lekuthi akalithathe Paul Pogba ukhuluma ngeFrance N'Golo Kante ngibo laba ne combination lenhle kakhulu esiswini ku France iya lapha iFrance ngiyo bombetha benze bemhlaba bafuna ukuvikela lesicoco kepha ngiphandle kwalabadlali encetha kubabala lokhu ngiphopa na N'Golo Kante angibaboni batawenda kahle esiswini ngoba siswindlela basibamba ngalo Kante kuthathela ibhola Pogba uhlome embili ubona ngenethi ukhona Benzema lapha embili ukhona Mbappe. Kusesekuseni nje gajeni kancane mina kethu yini lo macembu wabuke ukuthi angafika kumdlalo mancane Dlamini bengiyabuka nje macembu onke ngekhethwa kwawo lokahamba emave aya lapha eQatar angijabuli ngemave lamanyende Dlamini ngoba uthola ukuthi bafaya kakhulu ama midfielders awubone sibatagadla ngabo bani wathi inhlohlolodi atikho ubuka iBrazil bahle banyenti kuna Neymar kuna Vinicius Junior kuna Rodrigo banyenti lama attacking midfielders kepha uthi ubuka number 9 wabo bathembele kuJesus but lo mdlali weArsenal akasiye number 9 naye uyicam striker asathi babuke ini kuloko akusibo bofa manyenti nje lamave la lapha kunzebe emhlaba ngiko ngithi lete ngaba nako kahle ukuthi ngidathi bani kepha iPortugal ngelinye lemacembu lagcinile ifana nayo iFrance kepha iFrance njengoba bengishido ichuka ngingabi khona kakhulu ngikhala ngaN'Golo Kante
kepha mina edlamini lekutawukushona ake sive sibalaleli bona bathini babukeli betindzaba la SABC ngayo lendzaba babona ukuthi ngibalo ya ku final ngiliphi naliphi babukeli asenikhulume lembono babukeli ke SABC etiphendvulela ngayo. Mina tikwenzebe yemhlaba iWorld Cup ngihamba nebafana baseSenegal, bafana base-Afrika lengibathembaka baphocane labo bashaya cobo. Mina ngithi kulenzebe yemhlaba licembu lengihamba nalo ngihamba neCameroon ngifisela inhlanhla kwangathi ngaphumelela iCameroon ngithi phambili. Hayi mina ndihamba neGermany lendebe yomhlaba hayi Germany ndihamba nayo phezulu ngeGermany phezulu. Hayi msakazi kusobala iArgentina iyona ezoyithatha le World Cup. Ngeke ngababuka nje idlalo bedlala i-friendly game uMessi laphana uDi Maria ayabezwile. Uyabona nje lokho ngoba uMessi usedlala iWorld Cup yokugcina so i-chance yakhe le ukuthi ayithathe bese eyaretire ngayo le cup. Mina iqembu engihamba nalo ku-World Cup iqembu lale Africa iSenegal iyona engizobe ngiyeseka kakhulu nalamanye ke uAlgeria ke amele iAfrica. Ngihamba neGhana ngiyabathemba labafana ukuthi no bazoyisebenza kahle le nto bazoyithatha le ndebe. This time around ngihamba neGhana. Sithibeka lapho uthola umuhle lesipitolo sikhona simo sothuli kanzike kusasa bakhona balekani bethu besindebele ngesikhathi sifana khona la ku SABC 1 usale kahle.